Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakawe ka jingja henin kasni, uwe usamla ulalit ban Kynthih Najrong ka Jingkieng Byrnihat, bat no syakawa umtro, tang namar ka jingya kaja kam Pisa tingka, bat laki parlok, kibaya di drok lang. Kani gade ka balaja hakapor kumba khandai bajemen step henin kasni. Hakaba ute usamla blatip kerteng ru kum uwan prang sni simde arpunyo snem ka karta, nakasnong nong kendang saiden. Hadien kajing dap bantu bat bandi ya kawai ke mobile phone kalami kajing bam hun ha karukam sam ka Pisa kat hadu balami ka huri hura ha padeng ka jongki. Hadien kate kajing huri hura layat hu bakite ki paralok kila berngem bansho bandat ya ute uwan frangs imli bat ha kajing tiang uni usamla ula pet krat ilade bat Kynthih bet jran Najrong kajing kiang syakawa omtro. Kumbalong menta omla asatia bantip la udang imne ulangam jelop ha kate kawa. Henry nakaliang ki board jong ka search and rescue team ki pulit fire and emergency service bat ki pulit na thanat Byrnihat kidang pelong ya kajing wat yau tiu Samla. Yang menin yo jepit putusan bagi sadisteng pidan ki bafun de Naba fun ki para yang aram de fun direct fun ki para dan fun ki para kita de ni awasane ni one page dak mak de sene dalam konteks sene pat bila ya tu ki pulit de mental kila ya terai kila ya wat kila pulit kila ya itu balak banyawat dekat semua titik-titik serai ka ba jai buang jom nan ni pa kum ni yo dikit ya kata ingin tip mo lamar ba haduk mentah ingin tip ke kadau bu jom ne bu hap ne patik tikana tang balong ini ki basak sane pati ong ba udai tau para jongi pengen ya le kita balak banyawat berkawan kulen beriu dah kitrai te balong babe ba ong ba sim ya kafun babe e beda kita ki ba drops dilan kin babe e lalong kunta makatan body drops na di drops kin ba babe musa jom mangne ndeng ni ida lengkap bamsil bersama berkeni mobile dan upet batingnya kata tembus setelah bajong jom kata long ka tum jiwa jikit-jikit tengom nau ne one from sini